Dobar dan, Goran, vaš domaćin. Firma Eurovrt kao najveća specijalizirana trgovina vrtnim strojevima i opremom. Pred nama se nalazi jedan od početnih profesionalnih modela Husqvarninih trimera, model 333 Mark II. Trimer koji ima standardnu, mislim da je 180 cm dužina šipke, T35 poluautomatska glava, 2.4 je debljina niti. Standardno sa trimerom dolazi ta glava, normalno štitnik je standardni dio. Za tu glavu štitnik je iz dva dijela, da se ovaj donji dio gdje imamo nožić skinut, pa taj štitnik istovremeno služi i za nož i list kružne pile. Metalno-magnezijsko kućište, kardan, malo je starija generacija, u biti starija je bio 333, sada sa Mark II, taj 333 je imao veću snagu, ovdje je to 1 kW, 1,36 konjskih snaga. Iskreno nije gumirana ručka, nema polučok, ima radna pozicija čok, ima taj polugas. Jedan trimer koji je definitivno pouzdan i možda bi za tu snagu samo jedan minus bio da u principu je nešto malo teži, mislim da je 7, nešto kilograma, 7,2. Rezervoar je praktički 1 litra. 1,1 litra. Inače kad trimer dolazi iz dva dijela, ima tu isključivo široku biciklu ručku, dvostruka naramenica, upute, alat za montažu noža i osnovni alat, u biti alat za montiranje, slaganje tog trimera, sve dolazi s trimerom. Dole imamo imbus i mogućnost očarapiti taj bočno, ima taj šarapić da možemo podmazati pužni zglob. Znači, iako je, vidi se na njemu da je starija generacija, ispunjava te ekološke norme, malo je teži, ali stvarno jedan od, kad gledam dobiveno uloženo, gledam cijenu i šta dobijemo za tu cijenu, jedan stvarno dobar, solidan, ulazni, profesionalni model i sad zbog same snage, težine i samog oblika ručke možda nije sad za nekakve najveće kosine, za nekakve najuže dijelove, možda nije sad za nekakve starije osobe i cijeli dan raditi, makar on svojim karakteristikama, pošto je metalno-magnetsko kućište kardan, može raditi i sa drugim alatima i može raditi bez ikakve pauze ako treba i cijeli dan. Jedno je možda mali problem ta težina i ukupna snaga. Znači nije baš sad namijenjen za tam nekakvo krčenje, ali bilo kakva okućnica, bez obzira koja je veličina okućnice, ako se redovito kosi, taj trimer to može sve odraditi. Ako već moramo nešto krčiti, da imamo metar i nešto, definitivno, vjerovatno bi se dalo odraditi, zavisno koji alat stavimo gore, ali nije baš namijenjen sad za to. Znači tu gledam taj minus, možda samo tu težinu. Inače, od kad ga prodajemo, od kad je u prodaji, taj trimer ne mogu reći da je jedan jedini model imao jedan jedini problem. Znači, apsolutno jedan stvarno pouzdan, dobar, profesionalni model. I kažem, posebno kad gledam šta dobijemo, za koju cijenu, ovo je jedan od onih gdje imamo najbolji omjer dobiveno uloženo, samo da nam ta težina nije od presudne važnosti. Nažalost, ne dobije se taj nož za travu i za nekako malo veće raslinje, ali lako ga je dokupiti i nije ništa posebno skup. Standardno te naramenice, upute, alat za montažu noža ili lista kružne pile, to sve dolazi. Standardno, naravno, tu je taj pokretač u biti gas, sa stražnje strane mu je taj osigurač. Na ovoj samoj šipki on nema oprugu, znači imamo dole kao radna pozicija, gore mu je gašenje
i ako ne vratimo, nema opruge, neće ju vratiti dole, svjećica nema struje, nema kontakt, znači treba samo gledati da uvijek kad idemo raditi da stavimo u donju poziciju, bit će sve 5. Ova gore tipka je ono što oni objašnjavaju kao polugas, nešto slično ima i štil, i kad želim da uključim taj polugas, to je kao da imamo osobu koja stoji uz nas i jednostavno pokreće taj trimer, tada jednom rukom moramo držati gas, držimo tu tipku i pustimo gas, on ostane unutra. Što se tiče radne pozicije mu je dole, gore mu je čok kad smo vratili dole, kad se javio, vratimo dole na radnu poziciju i njemu se pumpica za dovođenje goriva nalazi s ove tu donje strane skroz od dola, može se pod prstom kad se pumpa gorivo osjeti da je puna, da ima gorivo, znači par puta napumpat. Sa desne strane ovdje, u biti lijeve, zavisno kako gledamo, kako stojimo, imamo znači ovaj poklopac filtera zraka, bez alata, lako se očarafi, skine dole, promijeni, ispuše, protrese filter, znači super pouzdan trimer i stvarno kad gledam dobiveno uloženo je na ovom trimeru fantastičan omjer. Negdje je brzina vrtnje te šipke toga alata, gore je oko 7200 okreta, znači nije prebrz, dok recimo na 525 ili recimo ekvivalentu kod štila ćemo biti na 7600, 7800 okreta, znači nije najbrži, ali vjerujte mi taj trimer sve što treba može odraditi. Tako da, ako nemate sad da koristite u profesionalne svrhe, da imam sad, radim za stranke, pa imam 3, 5, 7 tisuća kvadrata, pa imam, ne znam, nešto preko pola metra, metar, pa uvijek je tu nekakvo raslinje, pa trebam nešto krčiti. Za sve ostale situacije taj trimer je fantastičan, ali za te nekakve najzahtjevnije stvari bi ipak trebalo gledati u pravcu nekog drugog trimera. Svejedno je kakvih imamo preferenciji, koliki nam je budžet. U principu pouzdan trimer i kažem niti jedan jedini problem, samo uvijek gledajte da je taj teren koji se radi, da se može raditi sa tom širokom ručkom i da ta težina nije prevelika. I opet, s druge strane, ako se narmenica podesi kako treba, da je ta težina čak ni neće biti od presudne važnosti, jer će tijelo ovako i onako preuzeti veću težinu. Ručka se naravno popuštanjem ova 4 šarafa matica lako može podesiti pod kut koji nama odgovara. Znači ključ imamo tu, ovdje se nalazi ova kukica za podešavanje, gore da možemo prikopčati i staviti na ramenicu i stvarno jedan dobar Husqvarnin proizvod koji vjerujem da će još dugo biti na tržištu. Evo, to bi to bilo što se tiče 3T3 Mark II trimera. Hvala lijepo.